Hancurung peradaban umat manusia. Zainul Quran bi aswatikum laisa min Tinteng angin put badangan mesurut menggulung balon musembah. Islam bertabah di Aceh bertabah, tetaplah ikut ulama. Sayang cinta ulama jaga Beligo jangan cuca ulama jaga iman dalam tubuh behasa dia betan harok dunia. di Aceh belahi pengikut Ahok yang harok tenak ulama Menjaga hai tengku generasi muda. Belito ngon sabu narkoba ngon ganja. Sayang kebitar sayang menyai selam karam. Hancurung peradaban umat manusia. Hanane petangirun ateh bala Tuhan. Karena ada kewajiban yang tanya lupa. Bersabar-sabar hati teroan mati ulama jaga. Bersabar-sabar fikir doaan mati Islam jaga. Bersabar-sabar hati teroan mati ulama jaga. Bersabar-sabar fikir doaan mati Islam jaga.